Ajak napak kasiasi kolino ritujun na warang parang. Apa ia matoto matu mancaji balimu, ia matoto matu mancaji rangamu to mato malabi yang kia. Be natengi agamata mapasipulu warang para maka hasakan jak yuko mega warang para punne si pak malabo. Tapi yuko itu gaga warang para ya punne napakerja ki je tahu. Nah yang mako ketina mega warang para mau nama wak mancaji puat. Berarti bedakan tujuan kehidupan dengan pelengkap kehidupan. Apa iko pelengkap kehidupan namanya turusi dia gaga dangkan atau mau malabi yang kia. Sumpah jangi ye, engkau tu sumpah jawaji, engkau sumpah sunnah. Tapi ye sumpah sunnah iwi maka dai ande guru tak nomor si di biasa kangi perbanyak solat sunnah mutlak. Maka dai guru tak pandite ye mituna suku apalan na ibadah wajib ye kota jame sunnah nah. Ye kumeki pasuki sumpah wajib tak tajamati sumpah rawati tak. Makanya itu sumpah sunnah rawati dua rupa muakkad sibawa gair muakkad maka itu sumpah sunnah ba'diyah qabliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa zullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wal fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhurin dallakitna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Seninna tomatu wa malabbi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kima puji tandigangka lori sisi arraji aku wasangan nafungala ta'ala. Nasabat tantilala na iwi watu subiwi natako iwarengi awatangang adisigang untuk senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iro itala ipakaswiyang musti matinulu panamanan nugang. Jadi ajak na tumalasa panapa tumilo makaswasu beribadah kepada Allah. Salah satu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada hambanya kesehatan adisinga tomotomalabi yang kihadir. Yako iwarengi awatangang agalakan adisingang perbanyak ibadah kepada Allah. Apa digaga akat tertutuli ribut na yawan walina hanya untuk beribadah syirikuam mengiangka amala ibawa li suripam masina fung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka de guru tak ajak na baja na sangadiye na tunangi ko italai sesekali. Pak ia manamilo mau beribadah nadina nakan nek kewajiban. Makanya maka de guru tak ia nalisi di pamasina puangi si dia tepat tu sini namalana. Ya senge pat ya malana ya ko tomate dina nakan nek kewajiban pakaswiyang. Tomate dina to masumpah walaupun ketika kita semasa hidup berajin beribadah berjamaah tomate dina kan nek kewajiban. Jadi ko tomate ni tamila la colori na kiburu di nagaga datang na penyesalan menghampiri tomatomalabi yang ki hadir maka di gaga na puada sangadin na rabbana puang abasar nawi taning kapalipaca lailala kiburu sia-sia waktu kutukulino wasami nawang kalingan iparji na nak malsolihan patuo nak paimang magi na may lipato apa kalipit tepat na tomato-malap yang kia hadir. Tapi maka de guru tak ada curi tamanibawan na puada
maka tudang manibawa canunut netiwali wi matanna nawanawi tawat. Sinin na tumatong bi jamaah yang dimuliakan Allah. Nasaba iwaringi awatangang adisingan atau fadang kahadire. Digaga akan tasangadin na pasukui pakkasuyang ngiriolo na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Naman caji wi patampak baraka na pamasi. Na digaga iwala karitujun na ibadata pakkasuyat tasangadin na pawala suruga pamasi na mipuwangi. Salawat na niya papasalamat masa. Ifongololori alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukan iya salamakan akatuo nga wanwalino akatuo nga wanwa akhira. Sehingga nato padang kamanamuan nato pada makkalit jari salang kabitarai dari yatupuri awal gadingit tu daki yasik nabi pangulawang. Maka dari gaga sebenarnya tu yakatai degaga yasi mata-mata tutuwari libut na yawan walino itu motomalak biyang ki hadir nomor si diri orang nunna puangi yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sini na motomalak bi jamaah yang dimuliakan Allah. Dek nerasa na tandine di pura ipapuli Allah perak kerobata dan 3 hari tasedi. Capat nak karubangange aso satu bak dasar. Makanya suara bato mapamula makaroba kami si Jumat satu terakhir aso satu bak dasar. Membagi-bagi ibadah kurban kita bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa iro karobai mancaji wisik di ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya korban keriba yakrabu kurbanan. Ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke ditujun na korobah. Maka membagi-bagi na sabak apalan na korobata. Mancaji wapala suku na sabak sakbingan na watak kaliwih. Na di gagay lulungang sangarin na pawala suruga pamasin na fungala ta'ala. Maka yaswewe ang kakimutamaini 10 anang ngumpo na sulhijjah. Sisa pada tu 47 Hijriah. Yewe ulas sulhijjah yewe 12 ulan na pancaji fungan la ta'ala mapamuli Muharram sapat latu sulkaida sulhijjah. Termasuk bulan sulhijjah bulan yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Magin na namuliakan ipuang ilalan na yulas sulhijjah makadayan de gurta ang kedua pakkasuyang ibadah matandre apalan na tumotomalak yang ki hadir. Makanya ilalan na akurangin narampe puangi makada inna iddata syuhurin dallahi na asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atum hurum. Majapu pungan latala pancaji wis 12 ulang ilalan na sitonge mapamuli ulas sapra latu sulhijjah. Angka apa ulam makila dan napakala binamuliakan ifungan la ta'ala. Makanya 4 bulan ini dijuluki 4 bulan haram. Yana tu nakada guru tak mapamuli sulkaida sulhijjah Muharram napanali raja berarti apa? Makadai pandrite telu matarate si di masarang. Maka ilalan na ulas sulhijjah yaitu matomalap yang kia hadir. Ang kedua ibadah malupo batuan na matandre. Nomorosi di ibadah ahak jingannya. Sajisalat tapasukui asalangan na riolono fungan la ta'ala. Nasalaiwi waramparana nasalaiwi toripojinna. Berkorban de gaga akat tapasuku asalangan na mendek tanama raja sapi Baitullah bawi Hajaratul Aswad nama tinja di Madinah pasuku-suku ritual haji na angkai rewa de gaga nolong sangadin na haji mabarur maka Nabi ta al hajju mabarur laisa jasa illa jannah na iya haji ritarimai de gaga pawala na sangadin na pawala suruga tomatomala biyang ki hadir. Berarti dia gaga akad tapasuku asalangan semata-mata dituju niat pangoli na fungan ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamdah wan ni'matah laka wal mulk la syarika la. Angke mangolo na saba pangolino fungal la ta'ala tuma labi yang kihadi apa di gagan nakatai tu beribadah tu pasuku asalangangi apa iya katai pangolino fungal la ta'ala. Jadi makada yang diguru ta'aja na baja na sangadi mujuk karita na makanataniya pangolino huangi mo katai. Tapi pangolina mi ibali sapat tampak na lino. Menrai haji dek na melo pasuku asalangan na tapi melo miya sa mega waramparan na. Menrai haji tania nak kada mele pasuku asalangan na tapi melo ya sa makpik pangka. Menrai haji dek gaga akat tasangadin na pangolina mi ibalisa nakatai maka acilang apagaha arongi gapase dia rupato. Natania puangin nakatai tumamalap biyang ki hadir capu warang parangi belalin ruwe maka daru utuing de gaga ilulong sangadin na sa isa tau pili bawan na niya tau rogi tumamalap biyang ki hadir. Apa italai ahaji nga tumamalap bi jamaah yang dimuliakan Allah. Ajak tapaturan no maka dadeje gaga mengkaiki apakah kita mampu untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Maka de guru tayo ko makita warang parang mitipin ra imaka na di nagaga tosogi na menri maka. Tapi maka mo pawitaya mega mo patosogi paki modala na maputra ada nasaruna pay paki menri ada kuya tumutaja law no jambang. Tite apa iya ko yemi tumele tajang makada sarona paha haja na jo na ipaki taro ni jo ipachan ni modala na kade guru tayo ko warang para mitipin da imakana de nagaga tosugi de panalit jata na maraja makade guru ta imi tu tepin da imakka nomorosi di pakdongan na saba usaha yang kedua toto. Tiga ya sepak dongan na saba usaha banyak orang tomotomalak biyeng kihadi tai pakita mata. Igan nasalewi keluarga na warampara na yakiritai. Jama-jaman na kasi tumotomalak biyeng kihadi. Mapasipulo minaan ka na pake mende tanamaraja tumotomalak biyeng kihadi. Ya ko warampara pura din na nalenjay mende tanamakka. Tapi nasaba niya na si bawa pak dongan na. Mende tanamaraja sapi baitulay tumotomalak biyeng jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua toto. Namo may gawarampara ya kode gaga toto pasti de tuto mendek. Tapi ya ko angka toto maka de guru tak namo de gaga warampara to mendek to. Makanya Allah tidak memanggil orang yang mampu tapi Allah memampukan orang yang ia panggil tomo-tomalak yang kiadi. Berarti ya kong kamu pak dongat tasuan ni naniata maka insyaallah musti angkalalan na pitangi fungala taala untuk pasuku asalangange na menrek kita na maraja itu motomalak yang kia hadir. Makanya ibadah batuan na matanri di hadapan Allah ilalan na sulhije ahak jingangi pasuku asalangange riulo na puang itu motomalak yang kia hadir. Yang kedua pakasuyang akarobangangi. Salasi di peristiwa sejarah tacata ilalan na akorangi peristiwa na Nabi Ibrahim pak dupe tandra papujin na ripuangi gere anak na itala ipangulutan Nabi Ismail duampan ni ruwatu ipanipi untuk gere anak nah makanya tanggal arwa tanggal asira sulhijjah dianjurkan sebenarnya puasa sunnah. Ina tu nakada guru tayo ko si dipi tu sulhijjah puasa sunnah iya ko arwa asira tarwiyah si bawa arapah magini ya kada tarwiyah at tangaran na Ibrahim duang penip si dapi ipanipi gere anak na itala Ismail maka iya panasuku yero tepat na pakdu petanda papujin na puangi ketika pada tanggal 10 sulhijjah gere itu ngangi anak na tumotomalak biyang kihadir. Berarti arwa asira at tangaran ni Ibrahim duang peniro berturu-turu. Ipanipi gere anak na ia panakaliput tepat na gere anak na pada tanggal 10 Sulhijjah tomotomalak biyang kihadir makanya karobah kurban. Jadi makanya guru tak dua ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ritujunna ahak jingangi ritujunna ibadah kurban itu motomalak biyang kihadir. Maka membagi-magi na sabagiri na ulo-ulo karobata
mancaji wiya pala suku tomo-tomalak bi yang ki hadir na de gaga pawala nari tuju na ibadata sangarin na pawala suruga pamasina mifung Allah subhanahu wa ta'ala. Sini na tomo-tomalak bi jamaah yang dimuliakan Allah, maka angka telu pasalang mailo tasappa tuwari libot na iwan walidoy. Agay ro telu pasalang nomoro di tasappa iri yoran no puwangi ri tujun na pakaswiyangi. Apa iya panamariyoran no puwangi ya kumakanja itu sompata. Jadi iro idi atay iya panamariyoran no puwangi ri tujun na atan na ya kumakanja isompeh. Iro batewe masompa tomo-tomalat biyeng ki hadir makadai andre guru ta asompaki nomoro di jamaye na surangi puwangi. Yang kedua niniri yena pesangkangannya yena tu yasa tepat. Apa angka tahu najame na surangi puwangi tapi dia na manini rituju na cecipung Allah Ta'ala. Batongan na makanja pakasuyan na tapi pabotomo pa. Makanja ibadah na tapi parino. Maka de guru tak iro tepat bukan hanya sebatas lepak na lilai bawang. Makanya ia pana suku tepat na ate telu na sa guru tapan rite tomo-tomalak yang ki hadir. Berarti mesti lepak na palilai si kengkangi atau keng ati si bawa pangkau keng. Ia kau lepak lila mi bawa na dek gaga atau keng ati maka de guru tak sebatas na jame si tengah na de na pasuku Apa ia je wita mako kaya kerite situasi kondisi ipasilurak menibawang halalak na harangnya. Batongan na makadete ng kami jiryano na yama tita batongan na iya ko na sa maturusin ito anu masalah pasti makarede cengi ito na makare pong alatala asompa ko batiwe masompa aja ni si tengah batongan na asompa ko na sabak pakaswiyang yang kedua niniri na pesangkangang ifong alatala na yung makoki silura halala na harang ito matomalap yung kihadi. Berarti iya panasukut tepat riyoro na huwangi. Iya kumasompaki na sabak pagkaswiyang. Yang kedua manini poli ko na pisangkangang ifungalatan atau matomalap yung kihadi. Yan ora ilulungang riyoro nun na puwangi dito yun na atau matapat. Yang kedua iya katay na isapa iya ko tatambay tapat kaimanangi di nagagasang din na pamasi. Iya ko tatambay tapat kaimanangi di nagaganasapa at matapat sa nga din na pamasi na mito pong alatala. Ang kawarekada na palahera guru tal magfurullah makadaya ko to makaswiyang ajak more kengi siaga egan nah ibadahmu apa milo ko iwala ke surga. Ajak to makaswiya na sabak milo ko mabela ripacalan na puwangi tapi akaswiyangi na sabak riyoran lo. Makadai guru tak natapsir kangi we adan na guru tapan ritewe. Ia kotap orang awam beribadah na sabak asli tu tasapa. Batongan na makanja pakaswiyangi masumpa jangi masidak kay mapuasi kami lo iwala suruga berarti capa asle. Najame pakaswiyangi berarti manini pole ko anu na calangangi pungalatala. Berarti makade guru ta inaro tepat na orang awam tomo-tomalap yang kihadi. Batongan na beribadah semata-mata pak milo lulungangi asle kade guru tak de na salah. Ia na tu termasuk pembagian dari tujuan na tepat na tolinuan. Tapi maka de guru tak yana angka to makaswiyan tapi rioran no minasapa imon ripi asle berarti ro nakate de gagasang rin na rioran no. Batongan na rioran no mancaji ni kebutuhan bukan hanya sekadar kewajiban tapi mancaji kebutuhan ri tujuan na ibadah pakaswiyan na tomo-tomalap yang ki hadir. Maka de guru ta pangurut ta Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, walaupun engkau memasukkan saya di dalam api nerakamu, tapi jangan kau cabut cintamu kepadaku. Berarti dia na nasapa asli dia na manini tapi dia nasapa rioran na puangi magi apa mancaji mematuni kebutuhan ibadah ilalan na kehidupan na tomo-tomalap yang kia hadir.
Ina tu nakada guruta iko to makaswiyang aja makaswiyan na sabab mure kingisya gaigan na pakaswiyang mo apa melo ko iwala kasuruga tapi pendek tingkatan na tapo mo makada at kaswiyangi na sabab rioran no apa rioran no may melo isapa na mancari kebutuhan ditujun na ibadah itu mau malapi yang kiadir. Jadi aku mencari kebutuhan pakaswiyangi berarti meluangkan waktu untuk beribadah, bukan mencari waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasabak riuran no ijami pakaswiyang itu motomalat yang kiadir. Apa aja mana tu makaswiyang? Ternyata apla pakaswiyang ini nalaturi pungala taala. Magai aja akan menandri balawo siriati dalipa icicak pojiade na bolong ilima atak borokan. Nata saja uri tangalala na sapurai pahala na pucapa. Makanya yuko to makasuyang persaksian kepada Allah. Di gagi baca sangadin na kulin na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majapusinin na sumpayata. Majapusinin na pakasuyangnya. Tuo tak mati tak engkamana nginapunay pungan la ta'ala maka musti makan ripaku jembata sepi pinamalara singkeru silariang na takota dengi pak bungan na tomo-tomalap yang kihadir. Berarti sapa iri yoranun na puangi ritujun na pakaswigi. Bukan hanya sekadar tajami ibadah na sabak pawala surugah. Bukan hanya sekadar tajami pakaswiangi na sabak tomelo manini, tapi sapa iriuranun na puangi ritujun na pakaswiangi itu mau malabi yang kia hadir. Makanya makare guruta imi tu putami ate suruga na sabak pamasina mi hungala ta'ala. Yang ketiga yak kataye toturi libot na yuwan walinoi de gagas sangadin na kasalamatan kehidupan. Jadi pekcara nana to salama kulino to malabi yang kihadir. Apa ia itu melo ilicingin bukan hanya sekadar dunia saja. Apa ia wilinoi ondan kade gurutan racinang pami. Yaitu anualino ondan lepal-lepangami. Apa iro melo ilicingin di manomorosi di alam maluku ondan nyawata di panasi di sibawa landro adewe. Ilala buan na indot tasera ula 10 sona miti tajak kulino. Inilah kehidupan dunia. Maka de guruta ia tulinui on raci nampak tapi ia to na luni panasiri tujunna asalama kangeri akhirat tomo-tomalap yang kihadir. Berarti ia kotomelo salama kulino de gaga sangani na anca di atama tepaki. Jadi ia sitongan nak kato ngalinoi simple mi ia sitongan nah. Batongan na yako may ko salama kulino anca dia tamatapa kibati tak manca dia tamatapa asompa inarunasa guru tak jama ye na surangi puangi niniri ditujun na ye na pesangkangang itu mau malabi yang kihadir. Apa layang tujuan kehidupan dengan pelengkap kehidupan. Ya ko tujuan tak turi lemo na yewanu walino na dega sangadin na semata-mata beribadah kepada Allah. Yimi tu ya lasara to makaswiya to mau malabi yang kihadir. Apa magai apa imetumiro akata na puangi pancaji wirupatawi beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si mata dene pancaji menak bangsa na jingi rupatawi illa kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan tak tuari libut na yewanu waline to makaswiyan atau mate. Yana tu nakaguru tak sampai amalak mubawal li suri pamasina pun Allah Ta'ala. Berarti dek gagas sanganin na amalak tepat pak disangan. Biasa makare guru tapas saja aku mulai widino. Apa ia tulino onra cinampak berarti penik macowai lino. Kita semakin dekat yang namanya kematian. Pasti roh. Pak kamatu nang kawatu na isalayewe wanwa anca jingat tapak buwe. Kama tu na engkau tu salai warang parangi. Mako batewe mapasipulu warang paran atau mati tanya anak pun dengetak. Tak ia menjadi ya pun dengangi agayan yang mato capu. Ipake yang mato tuburu ipake masih dekalari amal ipurena. Berarti dunia pasti ditinggal ke pak sini na rupa tau yang kamana je masana to mato malap yang kihati. Engkau na sangalina jago pura paja ni jago ya kumatai.
Batongan na isali wanuaan cajingan isali waramparang isali keluarga na tolisuri pamasin no puangi apa ipahangi makadalino marupakat tunanga mi cinampa. Jadi biasa pengajaran na guru tapandite makadaya je tumbo wanuarino na padalek batasi maluwar yola maluwat temakiwiri malu temaki gangka. Tepak memuinru lopi tau muripuangi mualapi pasiri muala pasak serikuwa mangi musalama tona ngalino mananu ngari tuju akhirana fungala taala. Berarti tujuan tak turi lebon na yawan walini pakanya kibawan ni pakasuyang itu motomala yang kihatir. Berarti tujuan kehidupan asalna. Apa aja ka mana tomate na lino bawa si mata-mata yakate na tomate capat na kapasti sesekali tomatomala yang kihadir. Kita gerak kanjak neng. Ia ko ahli ibadah mati mana namana tu tahu. Nakada tu kanjak memang. Pasti capat na surugah. Ia kirite katungan na lino kaje tawi. Ia kirite raji lumak beri jama iri talima waktu lo masigi. Waktu na tu tahu maka kanjak asi sumpungan daripada pada narupa tu isi ngaja iro papi de cina tomatomalapi yang kia hadir. Pak kami matu kasih tahu ya kwiriti dini je gaga na tiaje paji pawasan lah irita tiaje paji rampe pangkau ke de cina pak tahu kanjak memang. Maka de guru tina tu yasan namo metta ni mati ta ya kotiaki paja na rampe de tina tu yas malampe sunga apa na rampe de cingi tu we. Mangi apa angka mema papire cingi taru irite maka de angka papire cina taru yanu na tiapa je singa. Tapi katoje tu ya kong kena dia je gaganya memiteng. Kami mata ya makwaro mo nile na ya kirita na dia je gaganya mesekari tanga politik namanya menyewe. Na samana je sa dito may miring pasan aja pa ya kong tay. Berarti dia gaga papi dia cina taro tumotomala yang ki hadir. Berarti akka buaki pasingara rilebun na yuwan waline pekwe carana pakanjaki ibadah tak riulo no pengatala. Na maka tu kanya iyo kumakasingi pagkasuyang ito matomalap yang kihari na tumati tiapa dyan na rampide cing ito we. Berarti pahangin makada tujuan tak turi lebot na iwan walino beribadah kepada Allah. Tapi ya sengi pelengkap kehidupan. Dito na pada iko tujuan kehidupan. Iko pelengkap kehidupan pada na lino na waramparang. Apa itu kolino mili turusi betongan ada je kapa gaga to di namati di. Angka gato di namati koy. Ha? Betongan na ko to manyawa mo mas pasti capat na tomate. Betongan na ko tiya ko mati aja je mutu. Berarti lino weng kami to batasan na tomatomala biyen kiha berarti capat na mulai kehidupan selanjutnya dituju na mati ngake. Berarti linoy maka digurut taano de na mana sa tapi tiapa je panas sesoni. Yang kedua warampara de natyang itu agama tak lalu warampara na makai ga sahaba riulo romeri sama na nabi tamay ga warampara na mahito-hito darak karomana hegan na yero ulo kulot na piraye. Tapi aja na sabak warampara na noang ke teriulo no fungala taala. Apa iko warampana meli turusi tu moto malapi yang kia hari pura deje gaga tupak gangkan nah apa waramparang itiaje paje tambai makoro de angkasi di melo si pak gen na igarek dua angka dua mesi garek pak gen na itelu makanya ya ko warampara de itu na melo gen na tiap paje tambai tege je rumah kanja sede garang ulawan na ya dua garang ulawan ha tege makan jak dua garang ulawan na ya lima garang tege makan jak lima garang na ya 10 garang. Iya dah tulino apa dia namelo gena. Tiapa aja tambai apa lino. Makanya makare guru tafandri teng. Ajak napak kasiasi kolino ritujun na waramparang. Apa ia matotu matu manca jibalimu, ia matotu matu manca jirangamu to moto malapi yang ki hadir. Ya komeko pasukulino na waramparamu puneko sipak syukur ya nade gaga sipak syukur meraji pasukulino tari tujun na waramparang de natengi agamata mapasipulu warampara maka hasakan ja yukomega warampara pune sipak malabo tapi ya kode to gaga warampara ya pune na pakerya ki je tawe
na yung makukutina may gawarampara mo na mawa mancaji puato tita ye warampara wa miha batiran na we may gawarampara na ya tinipon ada kuten repule batirapuan na wa miha tunene ada na may kampai warampara tita warampara ya kode gawarampara mangke ni takasiasi kita ini tahu pak di cocok lagi ko to macurita ye ko tahu pak di nasas tidak salah apa magi apa di kasih gayat tuangan tapi aja to sinasaba warampara mutak kalupa to malap yang hadir makanya makade pengajaran na andi guru tak ye ko warampara to melo makita law yawa aja makita law yase apa ina to cengalaw yase kita capak na tu ada na to melo tuji pada tahu ada kutannya ko kaji pelit tahu ti ya komeli turus ada nak tomelo toje pada tu ya pak ya aja tu makadaka ya je tu lino simple mi je situ ngana idi mi pamelo rumi to mata malap yang ke hati betul ngana ya komelo ko salama anca ji ata ko patiwi manca ji ata matepok berarti masuk pa to mata malap yang ke hati apa iya kumu jadikan ngilinu na waramparangi tujuan kehidupan bos sakit baja na sanga dia apa anu dia megenda na yimi na ganna ya ko pun si pak sukru makanya makade pengajaran nan di guru ta cukup lawiawa ko kita aja kita cingalaw yase apa ya ko cingalaw yase te de tu na melo miti de na me cukup kita na mo tallepo mataruto joka ini te bali bola namanya menyawa milo te makuna na saga penghasilan na laki na aku muso jala ke mubanya na sanga dia mo panrasai makanya tomelo cukup lawiawa tanda kesyukuran kita di hadapan Allah makanya ia panagan waramparangi musti pune pasi pak syukuru na iri tajeti makare sesuani tiri pusat beelo dia je gagas sele apa imiro nakati makada warampara na warampara deni sama kada keplaya sama tiba aja na sanga dia Deni sama kadawi angka pele anu melepas 10 na teli suri pamasina pungala ta'ala tomo-tomo yang kia hadir. Jadi kanjak na yero yokoto syukuru angka oto tak syukuru ki mapu yanu kasih mamotoroi. Angka motoro tak alhamdulillah mapu hayanu wi masapedai. Angka sapeda alhamdulillah mapu hayanu malalagi. Tok jok kana kadawi syukuru kak mapu yanu kasih wang kalingi karibai mapat di jerek cekot-cekot na jinne dagi karoba titi maka dasir atau malase syukuru kahaya malasa di topo utama rumah sakit mapu bali boleh tami rumah sakit matandi kolesterol na matandi tu patakanan ada kui na jinne itu dagi karoba maka itu malase syukuru kahaya malasa mau pesadi kusojo lalu di jadi akhir kehidupan itu motomalapi yang kia hadir. Berarti bedakan tujuan kehidupan dengan pelengkap kehidupan. Apa iko pelengkap kehidupan namanya turusi dega kapagangkan na motomalapi yang kia hadir. Makanya sebatas apa yang kita lakukan betungan na makasuyang semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini na motomalapi jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dituju na idi atau tepat na Allah taala. Angka papasan na guru tapanditay iya tu sumpah jangi kam musti matinulu naman nanungan termasuk akatana Nabi tak diisra mi'ratkan itu nomor si dinasaba masari nyawa na dua tori pojin na lisuri pamasina puange yang kedua terimi pakaswiya pakakasa ya sengi pakakasa ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ye naro sumpah jangi ye angka tu sumpah jawaji angka sumpah sunnah tapi ye sumpah sunnah iwi makadai ande guru tak nomor si biasa kangi perbanyak solat sunnah mutlak termasuk sitongan natu ye koto mendek tanah marajai perbanyak ibadah dengan zikir ye kupure jama mana sumpah jangi mapakara jama sigi jame sumpah sunnah jene tahajud duha na angka mupa waktu beribadah dengan solat sunnah mutlak ye sumpah sunnah mutlak ki apa imi tu yakatelo Makkah umrah haji gaga sangadina tu Makkah suiyang apa mega toje wita tu mega mimun roko hotel ada ku ya itu hotel tempat istirahat tanya maka ada mili turusi pak kalalo tayi na ko meje hotel masumpa ja 5 waktu ada ku ya ko mo hotel milo masumpa ja matino la bilo ko masiwa hotel ko ju pandang
Gana je tu orang paramu mucapuri pangorbanamu museliwi jamu keluargamu mendiko tanah maraje mahotele ada kue sari tujuan makanya to melo mi maluli su beribadah ku masih kisah kadupan na penilek ja tanah makka to moto malabi yang hadir kalalo ya wasi rombong ngaja no po sana letu makka purete masumpa jatahaju tate teli rosubu nalai HP nah ada kumiro kapang pesa HP na ni te riwayat na Makkah Madinah Allah masolo ya koro yang parangnya ko ara isya na kadamana kamakuto haram di nawat di ngada ku di na je gaga wat di muka pesa na yiro HP mo pesa muasalo tita ye na de gaga tujuan tahaja beribadah kepada Allah berarti orang kata na Makkah na makurangi sumpajan na makurangi ibadah na dakwai ilobano si wa hotel ko pandang na makai ga makanja yang kedua Pak Megatoji itu tahu mak balancah ye miaro na turusi imun dipipak kasuyang ye kolang kami balancah na nari wanda angka oleh-oleh na bawah de sahana masalah tapi pasuku-suku ibadahmu termasuk perbanyak solat sunnah mutlak tomo malabi yang hadir yang kedua sumpah sunnah rawati tadi yewe tapak gangkulyangi maka dewi guru tapandite ye mituna ku apalan na ibadah wajib ye ko tajame sunnah nah ye ko meke pasukui sumpah wajib tak tajamati sumpah rawati tak makanya itu sumpah sunnah rawati duan rupa muakkad sibawa gair muakkad maka dete sumpah sunnah ba'diyah qabliyah ba'diyah setelah salat salat wajib qabliyah sebelum salat wajib jadi kadewi guru tafandite ia na sumpah sunnah memang hukum na sunnah muakkad tapi dia itu nang kena tentangin nabi tak jadi itu kanjak na pasuku ibadah wajib tak tajamati sunnah nah tega yero 10 dua rakan na mancaji muakkad dia nang kena tentangin nabi tak nomor sidi 2 rakayulo na subuh 2 rakayulo na loro aparakan na mondin na loroe 2 rakam mondin na magharibi 2 rakato mondin na isah ina tapasuku supaya sunnah rawati ta 10 2 rakan na tu yang mana batongan na ya kumojame wajib pacolali rawati itu motomalabi yang kihadi memang sadena wajib tapi maka de guru tapandete sunnah muakkad apa sunnah de nang kana tentangin nabi tak untuk lolongan isukuna apalan na ibadah wajib ya piro 10 rakana mancaje ger muakkad biasa matona jama nabi ta biasa to de termasuk 2 rakan mondrin na lorowe aparakan na yuluna asyara 2 rakaat yuluna magharibi 2 rakaat to yuluna isah berarti 10 rakaat nah kota jami muakkad sibawa gairul muakkad berarti 22 rakaat na ilalana 5 waktu jadi makanya kota pandan nongangi tajamah jangan sekadar wajib aja bawang tapi tajamah tu sunnah namaki pala suku ibadah wajib tak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tumotomalap jemaah yang dimuliakan Allah maka memagi-magi dalam na pertemuan taye mancaji wipatang pabarakan apa masin dan kaki mareng kalinga pangaja apa iro ko tumareng kalinga pangaja patunjuk makdu parupatu tau ye maka de guru tangka tumareng kalinga patunjuk pada launa tanah mak batuwe na tepi waibo si menciba minalantang batongan ang katau ye ko ya cara mangi pahana mato na pupahang ye ko dina pada salai yang kedua angka toto tumangkareng kalinga pangaja pada lo na yekutan na kasi na tapay bosi masama digaga bakas baktongan na iya kuman kareng kalingi caramah na tamana na isat na masupuli ko babana digaga na pahang ada naga je na serupa caramah tapi angka toto matreng kalinga pangaja tanah subur batongan na natapay bosi agi-agi na kana yato tuo berarti ipake maring kalinga do cilie na ipake makam na pangkau kawatakali tumotomalap biyang kihadi na mancaji atas salama maka mamagi-magi na sabari 2 3 warikadah idilat na yewe subewe na ipake makam na nasabalan roale na ilulungang asalama kalino labi-labi asalamakang tilino siwali na fungallahu subhanahu wa ta'ala akhir kalam wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.